dynamics in residency. Thank you. Baie dankie. Gaan ons gou vinnig terugkom na Kaito en aanbeweeg na die volgende onderwerp toe. Thank you, Nadine, for your question. Yes, I'm a first year. Yes, I'm inexperienced. However, if you notice on the SLC this year, there was a portfolio for first generation students. The reason why that exists is because there's a challenge for first generation students to come to Stellenbosch to adapt to the student life. And as a first year, who is a first generation student, I believe I'm in the best position to address that need, to address that challenge, because I've been through it, and I think I've come out successfully. Thank you. Okay, so let's get back to the question that came from the floor just now. To be quite practical, we've been speaking about things like transformation and language on this campus for as long as I can remember, which isn't that long, but still. But I think let's be quite practical here. When we speak about transformation in Stellenbosch, we quite often very quickly become rather lofty and speak about a change of mind and all the wonderful opinions and philosophies that people will now need to embrace in our new society. But let me ask all of the candidates, how do you think the demographic composition of campus should look for Stellenbosch University as a South African university? Hi, ek is Virginia Dennis. Kan ik maar in Afrikaans die ding is vir my van transformasie is hoe jy na dit kyk. Ek bedoel soos dieselfde soos transformasie in diversiteit wat naby verweef aan mekaar is, soos diversiteit, mans, dames, ouderdom verskille, rasverskille, kultuurverskille. Want ek dink ons kyk verkeerd daarna, is soos net in terme van dink in wit en swart of mans en vrou, so Afrikaans, Engels. Ek dink daar word te veel na transformasie as kwantitatief gekyk. Ek dink ons moet meer kwalitatief aan kyk. Ek bedoel, as ek nou 'n voorbeeld noem van ons nou, is mense kyk na die direkteur se bestuurspan. Ek bedoel, as jy nou kyk, die rektor homself is bruin, die visierektor is bruin, die studente-dekaan is bruin. Nou net omdat hulle nou soos 3 is, en ek dink Mohammed Sheikh is ook ander klere. Dan is nou dan word het gekeken naar dat 4 mensen, in plaats van dat je kijkt naar kwalitatief, dat ons bijvoorbeeld voor mensen recht opvoedt en die kwalificaties geven bemachtigt. Dan kan ons kijken naar, want die reden, ik wil niet nog antwoord vragen van getallen, ik hou niet af om te werken met getallen en sê, nee, ons moet 20% wit wees en 80% zwart nie, maar voor mij gaat het over kwalitatief. Want in die LPG kom hier met 10.000 swart studenten en net 80 gradueer, dan is dit nou transformatie? Nee, denk je voor mij zo niet. Hallo, ek is nou in werk gebracht. Dit was ook hierdie hele kwestie van demografie en hoekom dit by Stellenbosch Universiteit nie reflecteer hoe ons land se statistiek lyk nie. Dis een van die vrae wat die vrye student ook aan ons gerig het. Ek weet nie hoeveel van julle bewus nie, maar Facebook groep het dit vir ons gerig en ek weet baie van die kandidate het 'n antwoord gepas. En dan voor ek voel is dat dit reflecteer nie hoe ons land lyk op die oomblik nie. Maar die eerste ding wat die rede waarna ons moet kyk is hoekom reflecteer dit nie. Nou, een van die redes wat ek ook voel wat belangrik is dat Universiteit Stellenbosch was tradisioneel 'n wit universiteit en het nooit saamgesmelt met universiteit wat tradisioneel gesien kan word as 'n bruin universiteit nie. En ek noem Universiteit van die Noordwes as 'n voorbeeld. Hulle het saamgesmelt met iemand en as jy papier na hulle demografie kyk, dan lyk dit veel beter as ons in. Maar as jy spesifiek na Potchefstroom kampus kyk, het hulle nie so ver gevorder as wat ons as Stellenbosch kampus het nie. So eers wil ek sê, ek dink ons maak baie goeie vordering so ver. Dit is my een punt. Die ander punt wat ek wil sê is dat ek dink mens moet ook na die taalbeleid kyk. En dan moet jy kyk dat jy IWK en UCT het wat Engels spreekende universiteit is. Wat dit natuurlik makliker maak vir iemand wat swart is en nie noodwendig hulle eerste taal is nie, Afrikaans. Dit is nie eens hulle tweede taal nie. Engels is dalk hulle tweede taal en dit fasiliteer hulle beter. En daarom voel ek ons universiteit moet probeer om meer dubbel medium te wees om daardie mense te fasiliteer.
want dit is 'n groot probleem om daardie mense te akkommodeer. En dan volgens voel ek ook mense moet kyk na wat die sentrum van voornemende studente doen om mense te kry van voorbenaderde gemeenskappe om eintlik na ons universiteit te kom. Hoe maklik is dit vir hulle? Hoe word dit bemark by hulle skole? Hoe maklik is dit vir hulle om op 'n dag by te woon? Dit is nie net dat hulle maar 'n motor kan klim en kom aflaai nie. Hoe word hulle gefasiliteer, word hulle op 'n dag toe gebring om hulle ook nie meer bloot te stel aan ons kampus. En ek voel dat dit is juist ons universiteit moet daaraan werk om die demografie meer te kry te reflekteer hoe Suid-Afrika se statistiek lyk. Dankie. Ek dink tyd van ons bietjie soos ander weer met die tweede tema wat ons vandag het, die van ethiese leierskap, ethical leadership, wat hierdie afgelope tyd veral met die SFT's in ek wil amper sê in die kolle was met die stembus en so kan ek vir professor Hans van die kerk. Baie dankie. As ons praat van ethiese leierskap, dan het dit op 'n of ander manier iets te maak met waardes, met die verandering van mense se waardes, of die bemiddeling van mense se waardes. Ek wil vir julle vra, diegene van julle wat sterk voel oor die idee van ethiese leierskap, hoe dink jy, in die eerste plek, is daar 'n probleem met waardes onder Stellenbosch studente, moet daar verskuivings kom? En wel, hoe gaan jy te werk gaan om dit te probeer bewerkstellig in die ethiese leierskap? En dan beste in Goeiemiddag professor. Middag julle. My naam is Suzanne Krag. Dit is 'n baie relevante vraag dink ek vandag op kampus en die eerste punt wat ek daar wil opper is as ons soos professor sê praat oor etiese leierskap, dink ek dit gaan oor lead by example en ek wil nie dit stel as 'n vasgestelde standaard wil volgens die SR hulle optrede moet rig vir die jaar wat kom nie. Maar eerder dat dit 'n manier van lewe is en 'n lewenstyl wat aangemoedig moet word. En ek wil aansluit by iets wat Anina gesê het Vrydag wat vorige caucus. Sy het gepraat oor dat ons dalk moet herëvalueer wat dit is om 'n matie te wees. Soos onder party van my vriende by die huis van Johannesburg, as hulle dink aan Stellenbosch, dink hulle aan wyntoere en seker goeders. En dat dit half 'n kuierkultuur is wat partykeer op Stellenbosch gekweek word en dat dit partykeer ook is om net 50% van die vak te kry, dis al wat vir ons wil merk. En ek dink dit moet herëvalueer word dat ook byvoorbeeld iets soos akademiese uitnemendheid aangemoedig word, ook deur die optrede van die SR, en dat dit 'n kultuur is wat gekweek word op kampus, en dit dink ek het ook te doen met etiese leierskap, want dit gaan verder as net om vernietsterkaartjies te kry, soos u aangenoem het. Dankie. My naam is Marius Hollenga. Ek dink dit is ongelooflik belangrik dat die waardes vasgestel moet word waar volgens die universiteit wil die student moet funksioneer en dan ook dat sekere liggame in die universiteit aangemoedig word om self hulle waardes te bepaal, dit deur te kommunikeer aan die hele kampus en dan op 'n manier om daai mense verantwoordbaar daarvolgens te hou. So daarom is dit belangrik dat koshuise, PSO, wyke, klaster, wyke of so sê hoe hulle graag sou wil hê mense moet optree, want obviously strook met die Stellenbosch se groter visie of so, en dan deur tyd te sê, hoe vorder jy nou, hoe bemark jy dit, en hoe maak jy seker dat dit regtig word deels van mense se lewens. En tweedens dink ek is belangrik dat van bo af, van topbestuur tot die SR tot die HK dan voorbeeld stel. Ek het 'n ernstige probleem met die manier hoe dit nou in die verlede gewerk het, die feit dat ons sou sê ons wil 'n waardegedrewe manier van omgaan hê wat kom met eers deel soos ons wil gasvryheid, menswaardigheid en vriendelikheid hê en die wyse hoe dit geïmplementeer word by koshuise en by PSO's is dat daar mense kom en sê julle sal menswaardig wees, julle sal vriendelik wees en julle sal gasvry wees. En dis is kontradiktief tot waarvoor dit staan. So ek dink definitief nie dis die manier om te gaan nie. Ek dink dit gaan oor dat die leierskap van campus en die leierskap in koshuise en leierskap van PSO dit uitleef, deur die tyd kommunikeer en dat daar openheid is oor wat dit is en dat ons mekaar verantwoordelik hou. So en ek dink ook onder mekaar, die sens van gemeenskap is ongelooflik belangrik. En dan ek dink ook dis iets wat mens wel kan plaas. Byvoorbeeld ons is by ons huisvergaderings voordat ons begin of alles wat ons doen, ek byvoorbeeld in 'n koshuis of so, sit ons waardes duidelik daarteen en ons herinner mense die hele tyd daarin vra dat as hulle optree en as hulle goed veral soos in hulle hoedanigheid as byvoorbeeld 'n hakel het of as 'n komitee het of so om te kyk dat volgens daai waardes wil doen en ons hou hulle verantwoordbaar daaraan. Verstaan? Kyk, maar ons volgende gaan.
Sorry, Jan, ik ben mooi gehad. Dag sê, my naam is Henry Kokemoer. Ek kan Engels ook antwoord. Okay, so I believe ethical leadership comes down, to some extent comes down to not only representing the majority of the students, but also the minority, which includes every demographic group. And also, in my policy statement I said holding the University of Stellenbosch accountable, which comes down to students, management, and to some extent your lecturers. And by the accountability I mean not only asking, but why, when, how, but it's about supporting, obviously supporting is what it comes down to, progress reports and then evaluation to see that it all goes well. So ethical leadership is not, it's also there about representation on different fora and committees, and including all demographic groups. Not only your friends that voted for you, not only your residents, Pika or Eendracht because they're big, and also trying to promote diversity within every race. Why do you need a solely Afrikaans race for that matter, or English? And sorry to use the example, I think metanoia is quite transformed, and something we can look into, also on an ethical point. Thanks, Henry Kokemoer. So Professor van Niekerk put the topic of values on the table. I want to ask you, the universities, in this question I address specifically to those in residences. The university has made quite a song and dance about values in the past few years. My question would be, do you think it is a legitimate project to select values and engage in a type of social engineering where you encourage residents of a specific building to now follow these values that have been decided upon? Do you think the university should encroach in that sort of personal space and make that decision, that ethical decision for the students? So iemand dat nog even aan. I was from my residence this year, so I know about the whole song and dance about values. In the beginning, I was like, didn't quite get it. And I think what's really important in the core values is that they're subjective. It's not something that's forced onto somebody that you have to all of a sudden, adhere to. But it's something that, I interpret a value like passion, or a value like individuality, or a value like diversity differently to how somebody else does. So I think when you have first years coming in, and then also the seniors within the residence, you first of all have decided on the values to some extent, but you're also when you're giving space for those first years and those seniors to decide those values for themselves too. So it's not something that, you get into a certain residence and you will be this. It's how you interpret, and within the residence, and then again within the greater Stellenbosch community, how you then represent that value and how you then internalize it and take it in. So I think that the values project that the university has embarked on is really, really valuable, and just in terms of the fact that it's subjective. It's nobody can decide the values for you, but you decide the values for yourself. Thank you. Is er een van die kandidaten wat nog niet beantwoord is, die wat graag wil beantwoorden? Kan ons dan een tweede vraag van die gehoor afvatten? Daarachter, lees voor John. Ja. Yes, thank you, Mr. Chair. I have only three brief things. Yes, very short. First of all, yesterday was Women's Day. We would love, it would have been nice if the panel of critical thinkers composed of at least one female. Mr. Chair, going to the question, you attended the SRC caucuses of last year. These things about transformation keeps coming. The candidates talked about, outdated and things like that. You hear the same culture again, so which is very problematic. So I wanted to run past an idea, because I'm a minority, whoever I vote doesn't necessarily matter. So I would give an idea to everyone. So please, in order for us to put an end to this problem of the issue of language transformation, I want to give an idea to that. What must happen is that 2012, the University Council must pass a resolution so that 2015 become the day when this university will fully go straight to English. Like the timeline, so it's as if we go there.